bikundira imyenda y'imikara dore ko banakorera mu mwijima, ingofero zihisha amasura, pisitole twa tubunda duto ku matako. Twasanze ko ari uburyo ibihugu bigiye bitandukanye bikoresha mu gukusanya amakuru y'ibanga bireba uburyo abanzi babo babifata n'uburyo abaturage babifata. Tukaba tugiye gukomeza rero. Mwibutsa ko ubaye ushaka kugura ibikoresho bya electronic cyangwa ushaka kurangura niyo electronic shop niyo wenyine ushaka kugura ibyo bikoresho nkuko ubisabwa. Amatelefone y'ubwoko bwose, ama power bank, ama allonge, ama flash, ama anti-block, ama battery ya telefone, ama USB ya original, ama pass ndetse n'amasaha y'ubwoko bwose na camera protector. Muhamagare cyangwa umwandikire kuri WhatsApp kuri 0788902476. Akora mu karere ka Rusizi mu nyubako ya City Plaza kuri floor ya mbere ku muryango wa mbere ukinjira. Ndabasuhuje bakunzi ba New Docs TV. Akanya ngaka nguzaniye episode ya 3 ivuga ku butasi. Episode ya 2 tukaba twasoreje kuri Katauti. Katauti abenshi bagize ngo ni wa mukinnyi wakiniye Amavubi, ariko siwe. Uyu Katauti mu butasi afatwa nk'umuntu uhererekanya amakuru hagati y'umutasi n'umuyobozi we, ariko atazi ko abantu bakora ibikorwa byo kuneka. Ikindi twasorejeho ni safe house. Izi zikaba ari inzu zifashishwa mu guhisha abamaneko mu gihe baba bagiye gufatwa. Uyu munsi rero muri episode y'uyu munsi turagaruka ku bwoko bw'inasi n'uburyo zinjizwa mu bikorwa. Ubwoko bwa mbere ni ubuzwi nka mole. Iyi akaba ari mole ariko itari yo muri shimi, ndavuga ubutabire. Uyu aba ari umuntu winjizwa mu bikorwa by'ubutasi mbere yo kugera ku mabanga. Uyu muntu yinjizwa n'urwego rw'ubutasi akiri umunyeshuri muri kaminuza, akaba yiga ibya gisirikare. Nyuma y'imyaka mike akabona akazi mu rwego rw'ingabo kandi agahabwa uburenganzira bwo kugera ku makuru y'ibanga. Ayo makuru atangira kuyaha urwego rwamwinjije mbere. Uwo muntu akaba yitwa mole kuko yinjijwe mu bikorwa by'ubutasi mbere yo kugera ku mabanga, hanyuma akayabona nyuma agatangira kuyatanga. Urugero ruzwi cyane rwa mole akaba ari uwo bita Kim Philibert. Kim Philibert yari umukozi mukuru mu rwego rw'ubutasi rw'Ubwongereza MI6. Uyu yari yarinjijwe n'Abasoviyete akiri muto mbere y'uko ahabwa imyanya ikomeye mu butasi bw'Ubwongereza. Amaze kugera ku makuru y'ibanga menshi yagejeje kuri KGB imyaka myinshi ataratahurwa. Niyo mpamvu Kim Philibert afatwa nk'urugero rwiza rwa mole yinjijwe mu bikorwa by'ubutasi mbere yo kugera ku makuru y'ibanga. Nyuma yabonye umwanya umwemerera kugera ku makuru y'ibanga, yatangaga ayo makuru ku ruhande rwamwinjije. Muri make Kim Philibert yakoreye ubutasi bw'Ubwongereza ariko rwihishwa akorera Abasoviyete. Yari yarateguye mbere yo kugera ku mabanga ya leta, bityo aburugero rwiza rwa mole. Ubwoko bwa kabiri bw'abatasi nabo bita defector. Umuntu wari ufite amabanga hanyuma akava ku gihugu cye agatangira gukorera ikindi. Urugero ruzwi cyane rwa defector mu mateka akaba ari Oleg Penikovisky. Oleg Penikovisky yari umusirikare mukuru mu rwego rw'ubutasi bwa gisirikare bw'Abasoviyete GRU mu gihe cya Cold War. Yatangiye guha amakuru y'ibanga United Kingdom na United States, harimo amakuru kuri misile n'ubushobozi bwa gisirikare bw'Abasoviyete. Penikovisky yahisemo gukorana n'ibihugu by'uburengerazuba aho gukomeza gukorera igihugu cye, bityo afatwa nk'urugero rwa defector kubera ko Oleg Penikovisky yari umukozi w'ubutasi bw'Abasoviyete wihinduye uruhande agatanga amabanga y'igihugu cye ku Bwongereza na Amerika. Akaba ari umwe mu badefector bazwi cyane mu mateka y'isi. Ubwoko bwa gatatu bw'abanetsi ni ubwo bwita defector in place. Umuntu ufite amabanga ariko akaguma mu gihugu cye ariko akorera urundi ruhande rwihishwa. Urugero ruzwi cyane rwa defector in place ni Oleg Gordievsky. Oleg Gordievsky yari umukozi mukuru wa KGB mu myaka ya Cold War. Yemeye gukorera rwihishwa ubutasi bw'Ubwongereza MI6, ariko akomeza gukora akazi ke muri KGB kandi aguma muri Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Yatangaga amakuru y'ibanga Ubwongereza mu gihe yari agikora mu rwego rw'ubutasi bw'igihugu cye.
ntiyahise ahunga cyangwa ngo ave mu gihugu cye, yakomeje kubaho yari ari kugeza igihe yatahuwe. Yitwa Defector in Place kuko yahinduye uruhande rw'ibanga, yakomeje kuba mu mwanya we no mu gihugu cye, ikindi kandi yakomeje gutanga amakuru ku kindi gihugu atarahunga. Oleg Gordievsky yari umukozi wa KGB wakoreraga rwisha MI6 ariko aguma mu Basosiyete. Kubera ko yahinduye uruhande atarava mu gihugu cye, afatwa nk'urugero rwiza rwa Defector in Place. Gukwirakwiza amakuru y'ibinyoma. Burya ngo intasi zishobora no gukoreshwa mu gukwirakwiza amakuru y'ibinyoma kugira ngo ziyobye umwanzi. Urugero ni ugutanga amakuru atariyo mu migendekere y'ingabo cyangwa ku bushobozi bw'ikigo cy'ubucuruzi gihanganye n'ikindi. Hari n'igihe intasi zikora ibikorwa byo kwangiza ibikorwa by'umwanzi ari byo bizwi nka sabotage. Ibihugu byinshi ntibinenga cyangwa ngo byemere ku mugaragaro ko bineka inshuti zabyo kimwe n'abanzi babyo nubwo bikorwa. Itumanaho ni ingenzi cyane mu bunetsi, ariko nanone ni ahantu hashobora gutera ibibazo iyo umwanzi afite ubushobozi bwo gukurikirana no gufata ubutumwa. Niyo mpamvu intasi zikoresha uburyo bw'ibanga bwo gutumanaho buzwi nka COVISCOM, Covert Communication, ndetse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga byihariye. Nanone amafaranga akoreshwa mu bikorwa by'ubutasi agomba koherezwa mu buryo bw'ibanga kandi bwizewe. Ubutasi mu bucuruzi ni ubwoko bw'ubutasi bukorwa hagamijwe inyungu z'ubucuruzi aho kuba umutekano w'igihugu. Buzwi kandi nka Economic Espionage, Corporate Espionage cyangwa se Corporate Spying. Aha hakaba hibandwa ku kubona amakuru y'ibanga y'ibigo by'ubucuruzi cyangwa inganda, harimo uburyo bwo gukora ibicuruzwa, ibitekerezo bishya n'udushya, ikoranabuhanga, imiterere y'umusaruro, amakuru y'abakiriya, ibiciro, ubushakashatsi n'iterambere, gahunda z'ubucuruzi n'iyamamaza. Ubutasi mu bucuruzi bushobora gukoresha kwiba amabanga y'ubucuruzi, gutanga ruswa, gukoresha iterabwoba cyangwa ubwumvikane bubi, kugenzura ikoranabuhanga rwihishwa. Raporo zimwe na zimwe zikaba zigaragaza ko Canada itakaza miliyari nyinshi z'amadolari buri mwaka kubera ubu bunetsi. Mu Budage naho ibigo byinshi bitakaza amafaranga menshi n'akazi kubera ubutasi mu bucuruzi. Reka dukomeze twivugira ku bwoko bw'abakozi b'ubutasi, type of agents. Agent provocateur akaba ari ubwoko bwa mbere. Agent provocateur, uyu akaba ari umuntu ushishikariza abandi gukora ibikorwa runaka kugira ngo bafatwe cyangwa kugira ngo amakuru yabo amenyekane. Intelligence agent, umuntu ufite uburyo bwo kugera ku makuru y'ibanga kandi akayatanga. Ubwoko bwa gatatu, agent of influencer. Agent of influencer, uyu aba ari umuntu ukoresha ijambo rye, itangazamakuru cyangwa izina afite kugira ngo ahindure ibitekerezo bya rubanda cyangwa by'abayobozi agamije inyungu z'urwego rw'ubutasi. Ubwoko bwa kane turasanga double agent, umuntu ukorera inzego ebyiri z'ubutasi icyarimwe, atanga amakuru ku ruhande rumwe ndetse no ku rundi. Ubwoko bwa gatanu redoubled agent, uyu aba ari double agent wafashwe hanyuma ahagahatirwa gukorera uruhande rwamufashe kugira ngo ayobye urundi ruhande. Ubwoko bwa gatandatu ni ubuzwi nka unwitting double agent, uyu akaba ari umuntu uba yarinjijwe mu bikorwa byo kuba double agent ariko atabizi neza cyangwa atazi uruhande rumwe akorera. Umwanya wa karindwi turahasanga triple agent, aba akaba ari umuntu ukorera inzego eshatu z'ubutasi icyarimwe. Ku mwanya wa munani turahasanga fabricator, uyu akaba ari umuntu uba ushinzwe guhimba no gukwirakwiza amakuru y'ibinyoma. Ku mwanya wa cyenda turahasanga sleeper agent. Nk'uko izina ryayo bivuga, sleeper bituruka ku nshinga sleep, gusinzira. Iyi akaba ari intasi iba yihishe igihe kirekire mu gihugu cyangwa mu muryango runaka, igategereza igihe izahererwa amabwiriza yo gutangira ibikorwa. Andi moko y'abakozi b'ubutasi wamenya
ni access agent. Uyu afasha urwego rw'ubutasi kubona abantu bashobora kuzinjizwa mu bikorwa byarwo. Confusion agent. Uyu akaba ari umuntu woherezwa kugira ngo atere urujijo urwego rw'ubutasi rw'umwanzi. Facilities agent. Uyu akaba atanga uburyo bwo kugera ku nyubako cyangwa ahantu hakoreshwa mu bikorwa by'ibanga. Akaba yamufasha nko kugera kuri safe house. Illegal agent. Intasi iba mu gihugu cy'amahanga ikoresheje imyirondoro y'ibinyoma kandi idafite uburenze bwa diplomasi. Principal agent. Uyu akaba ari umuntu uba ushinzwe kuyobora no kugenzura umuyoboro munini w'intasi n'abatanga amakuru. Afatwa nk'umwe mu bantu b'ingenzi cyane mu mikorere y'urwego rw'ubutasi. Munyemerere nsoreze ahangaha, nkurarikire kuzakurikira episode ikurikiraho, dore ko noneho tuzinjira muri dosiye z'ubutasi nyirizina. Ahangaha nkaba nakubwiraga ku ncamake y'ubutasi, nkubwira ubutasi icyo ari cyo, ubwoko bw'ubutasi, ibyo bakoramo, ibyo bikoresha, ibi bibafasha kwirinda n'ibindi byinshi bitandukanye. Wakoze cyane. Njye wumvaga nari Claudius